uthi life graduate Malwandle umamezala wami lathi selimshonele la kubo esefa nokukhohlakala kwakhe wangishiya nento eyodwa ethi mntanami uzungakhohlwa ukuthandaza ngabe kimi mina ngimangela ukuthi lo muntu. Hello, sanibonani Dumelang igama uZandi isibongo umfeka uMalwandle lo lwandle kalwela lwezibhekane zona isihambela lekude phezulu. Do join. Lo ongitshela ukuthi ngingakhohlwa ukuthandaza yena ngoko kwakuthiwa ngihambela omhlaba uyalingana sengihamba abantu ngaphuma ngangena ngixakekile ngifelwa abantwana kuyale yena wonke is the one person who is reminding me ukuthi kuyathandazwa. Life graduate sondela ziyangishisa ziyangiqhopha indaba zenu ziyona yonke lento ezinye izindaba engazi ukuthi zifuna nje kwayona lo ukuthi uthi uzifakele namazaza uthi uzibuka ngelihle lithe ukudima kancane ngoba uvele usuke ube dizzy uma uthi uzozizela ngoba usuzizele ngehlo lenyama kodwa ngalesikhathi kusenjalo ngicela nje ukuthi appreciate you life graduate for being a beautiful community that comments, that subscribes, that shares. Uma kuukuthi usawa skip ama adverts angikwazi ukuthi ngempela uqonda ukuthini ngempela ngoba kusho ukuthi phela wena uzocekela phansi ngiyacela ungawaskip ama adverts. Watch those adverts. Ngiyawazi they are so damn annoying, but guys, I mean, like, this is a hobby. At the end of the day, I'm here to share the story that you wanna hear. You are learning from the story, you are growing from the story, you are educated from these stories. So when ngicela ungenzele nje into elula wabuke yabona lawa ka first 5 minutes oqala mawabuke wonke soza phinda beyakuhlupha uYouTube shame. Uma uthi ahluleka ukwenza lokho, make sure ukuthi ubhaya lento uthenga lento ekuthiwa iYouTube subscription eyenza ukuthi nje uvele ubuke nje bhamama ungahlushwa ama adverts ungahlushwa yinext. Kanti sise lapho ke kuma subscription ngicela ukuthi ube i-channel member ngoba uma uyi-channel member I am building up beautiful packs and we are on the road to 50k subs. And as we are on the road to 50k subs, I am planning to gift every commenter on the comment section and everybody who has been supportive, who is here. Kodwa ke asikho lapho isitoli sila sondela bamba isiphuzo uthi ukuthi khabu ngoba siyashisa sanamhlanje. Life graduate iyabhala ithi Malwandle wawukuphi ngishada kuna 19 years ngoba ngisaba ubaba wami owumfundisi okubhaxana like nobody's business. Lalela ethi ngikutshela ngobaba wami Malwandle ubaba wami wayephatha imvubu khona le mvubu le efike ibe imvubu and then at the end obumvubu bayo inale yakhoil erolene ezacile eyangokuzaqa ithi uthi lalela Malwandle ubaba wami wayemekshaya ngale yamvubu wayengakusondeza eduze wakho wayemisa lapha yabuqamama akudonse ngayo akushaya igaxa emlenzeni lapho uyovuka esikoleni ngakusasa imlenzi kuhlaza coy abangani bakho bokuhlekana bethi kusho ukuthi wena uyingane ekuhlaza engezwe engalaleli eshawa ngemvubu ekhaya kubo uthi ngangingacabangi so ngithe mangibanjwa istage Malwandle ngabona kahle ngacabanga kaningi ukuthi uyabona la kofanele ngithola indlela yokuphuma ngoba kusho mina ngizoba ukudla kwale yamvubu kadedi and uthi khumbula phela mina ngiyi-PK weMalwandle. My daddy is a pastor. Ushaye njalo nje is a pastor strict kuyaziwa ukuthi kukamfundisi uzibani akungeni lutho lalela life graduate lamhlanje iseMalwandle ngifihla ungangivezi ngisho nangolwelo ungasho ngisho iprovince ukuthi ngowakephi. Okay fine. Uthi Malwandle ke ngihlangane no boy umoboyiza wami cheese boy for that matter because kubo kumiwe kahle ku rich kubo ka cheese boy wami uma wakhe unezimali kuhanjwa ngalabo Mercedes esibabuka sibaphenye emabhukwini kobona ke thina ngezikhathi zethu Malwandle ngoba untanga lo engikhuluma naye esisime sibaphenye kobona sithi eyami le uyakhumbula le game esasidlala kubona na True Love magazine sithi eyami le na drum eyami le mobona ipage enemoto enhle uvale ngesandla uthi eyami le uthi silapho ke Malwandle already uboy uphila isoft life uphila kamnandi ukhulele emafutheni uma wakhe unemali uma wakhe unezimoto hayi imoto izimoto asingakhuluma ukuthi amabhizinisi kwakwawani kodwa nje ibambe lapho wena life graduate uthi ku rich kuleli khaya leli. Uthi hayi Malwandle ngimdate umogayi unice umogayi usweet mdala kunami ngina 19 at the time only 19 at the time yena una 26 useqalile futhi ugaga kade futhi aqala ugaga ngoba already egangeni kwakhe ungichazelile ukuthi yena unomntwana with another girl khona in the same area. Lo mntwana usenala ko 3 years ukuthi usimhlamba umntwana wabo mhlambe bamtholela ko 22 23. Fine ibambe lapho ke leyo siyipaka eceleni kaGeli lo okhona kule relationship okusho ukuthi
uMogelings njengoba edecide nje njengamanje njengoba ezoshada nalo uthi usewu stepmother of 3-year-old. Fine. Uthi Malwandle siyikhulumeke lento nomuntu wami kucaca ukuthi ngimchazele ukuthi ekhaya ngendlela yokustrict ngayo futhi ayina ukuthi ngiyamchazela naye uyazi because iarea lesihlala kuyona i1 ne sivele sivumelana ukuthi into ezobalula for the both of us ukuthi sijole peacefully singaphazanyiswa yilutho. Wena uvela uhambe yolobola uthi Malwandle ngenza ugrade 11 cabanga 19 ngenza ugrade 11 uMogayi useyolobola ekhaya ngenza ugrade 11 ugrade 12 nje ungishayela nje mina senguMesi Sibani ngagcina lapho ke ka grade 12 angikwazanga ukube ngisaqhubeka ke ngoba phela egcineni kosuku sengumfazi womuntu futhi angiyena nje umfazi womuntu ngishadele ezinaneni yazazi izinane ezabona ngamaXhosa ukuthi ezinaneni sana izinana ezina everything. Uthi Malwandle ngiphila kamnandi ayikho into engekhoyo la ekhaya kwanami ngathi mangishada my wedding gift was my very own brand new Mercedes AI latest ngalozo zikhathi lezo from ifamily to me. Kodwa lalela ke Malwandle as the time goes by uyangithanda yini uma wasemzini yonke lento ayenzayo uyenza ukuba uyenzela unyana wakhe akangifuni okokuqala kokugcina akangifuni ukubhubha uyanginyanya lo mama unginyanya with a passion. I later find out ukuthi lo mama lo wehla wenyuka komhlaba uyalingana uphume ngene emagqweqeni nasemagqweqeni nayo kuyona yonke inhlobo yento ongayicabanga ephatha imithi emibi ukwenza sure ukuthi destroyer ilife yami. Hey guys, ulife graduate wethu la hayi ulimela ngifuna ukungasho ngimtshelile futhi naye ngathi sithando sami ulimele mina nawe sisazoxoxa siyayidinga le session ukuthi sixoxa ngoba ulimele and izinto ozikhulumayo asound normal ngoba uthe kumina into engizisa ubuhlungu uthe Malwandle lesi story ngisixoxela ngithi ngicela uxoxela ama life graduate for ukuthi omunye umuntu wesifazane angazitholi esenkingeni efana neyami abaphaphame abantu besifazane. Kodwa mina ngisenandaba ngaphola kudala hayi ngavele ngasho lapho ke mangabethi ngaphola kudala ukuthi hayi ulimele udadewethu ngicela ama comments don't reserve comments let them come bring and come nisho nje nifisa ukusho kuyena ofuna ukududuza duduza ofuna ukufaka advice afake advice. Uthi Malwandle ngishade na 19 khumbula this year njengoba ku 2026 owes 26 unyaka mina ngishadile kusho ukuthi lo muntu unangakhi ulapha ko 46 47 untanga lo. Uthi Malwandle ke okay fine ngishade ke ngina 19 kanjalo uMogayi aqhubeke nje abe nice for a couple of years emshadweni jikijiki ukuhamba kwesikhathi umuntu ajike aphenduke abe yisilwane inune engingayazi. Uthi Malwandle kuphendukeni kwakhe isilwane inune engingayazi umuntu waqale wangishaya okokuqala nje ngiphakamisela isandla Malwandle I was heavily pregnant ngina 6 months pregnant inkihle sisikhulu silapha. Uthi Malwandle wangishaya umfana Malwandle wangishaya umfana Malwandle to a point ukuthi ingane yaphuma. I had a miscarriage. I was rushed at a hospital. Safike saphuphuma isisu kwaphela nje ngengane yami. Uthi Malwandle wabuya ke masibuya lapho kwangazi ukuthi uyinto exolisayo ke ngidodosayo ke ethenga ama gifts uyabazi ukuthi banjani ke mebe nezimali. Uthi angidodose ke kuletha ama flower ngivuke wodini kwi garden ntontontone wodini kugcwele yonke inhlobo yama flower kugcwele ama cheese kugcwele into ezimnandi kugcwele yonke into ongayicabanga uyazincengela uyaxolisa. Ayabuye kudali she takes me home and then we go on to continue to live our lives. Remind you uma wami wasemzini kuyona yonke lento akaveli nangobhozo mangabe kwenzeka lezi zinto nje ukuthi umfana wakho uyangishaya ngilala esibhedlela ngithini ngoba uthi kwakungeko nokuqala wayeke wangishaya before ngingakubi pregnant ngalala esibhedlela nje kwa crack rib ngalala esibhedlela kodwa ngingabuya ngiright. Okwesibili nje sengishaya nje like heavily la engahlala khona amaviki esibhedlela ke manje was when I was pregnant. Uthi Malwandle ngathi incane into kanti ayiphelanga uyayazi amadoda engapheli kanti ayiphelanga waqhubeka Malwandle ngaphinde ngakhulelwa futhi the following year ke manje sengipholile sengazi ukuthi nathi si right nalo mshado wethu we are rekindling things. Uthi Malwandle ngaphinda futhi phuhlu. Uthi Malwandle kwala nje isisume sike savudlula ku 5 months yabona kulo first few months siphathana kahle kumnandi uhappy ujabula ukuthi uzoba nomntana make ukudlula nje 5 months Malwandle hayi iqale le yanto uthi wangishaya Malwandle phuhlu isisu ukwaze wakwa 3 times lo mkhuba wenzeka. Uthi Malwandle I'm talking about reach to a point ukuthi la kule family odokotela
bala ekhaya ngoba this family is rich to that point ukuthi mawugula sometimes akiwe esibhedlela kuvele kufonela udokotela uthi uyayazi lo family rich ngalo hlobo ukuthi kuvele kufonela udokotela afike manje udokotela azoku-attend uthi Malwandle lento yokushawa ngiphuphunyelwe izisu yenzeka kaningana up until about 3-4 times to a point ukuthi kwathi sekuzokwenzeka mhlambe kwasokowesi-5 uthi le yesi-5 iyaziphumela ingane kodwa kwathi seyiziphumele engangishayanga ke this time around family doctor wahlala phansi nami wanginika end counseling session eyangena ngapha yaphuma ngapha wathi nje ntombazane wena okulandelayo wenzeka the same thing again kusho ukuthi uzofa into engizoyenza ngiyakuvala uthi nganginqaba Malwandle ngangingavumi ngithi ha ungivala kanjani unika ubani umthetho ukuthi ungivala ngoba mina ngumfazi kulomuzi ngishadile I have to ukuthi ngikhiphe indlalifa la ekhaya uthi wathi udokotela lalela ntombazane awuyifakile izibukele indaba ngoba wena uzofa uthi kwagcina ke kuvunyelwana ifamily yavumelana nje yahlangana ngami ukuthi ayivele angivalwa inzalo ngoba kusho ukuthi ngizofa egcineni kosuku kanti Malwandle all along ngiphuphunyelwe izisu nje umfana uyangishaya ungenza u-Rose of Soweto nje kanje kanti uMamezala uye lo othakatha unyanakhe owenza lezi zinto kunyanakhe ngoba akangifuni ngoba nina akangifuni ngoba number 1 ekhaya kukholiwe ugangile yena 2 akangifuni ngoba ekhaya akukho rich so ocaba uMamezala had an idea ukuthi unyana wakhe kufanele athole umuntu onjani o-rich njengaye uthi ake Malwandle sihambe isikhathi uthi ke ngikholiwe ke Malwandle ngoba ngiphume ekhayeni elikholiweyo ngiyathandaza I'm a prayer warrior uthi ezinye izinto Malwandle were revealed to me through ama visions ngizibona izinto ezazenziwa uMamezala ezenza kunyanakhe ezenza kuthina khumbula ukuthi yonke le mihla yonke le minyaka nayo yonke lento eyenzakalayo sihlala la kubo kamyeni wami ngoba vele ikhaya lika baba linezindle eziningi asinaso nesizathu sokuthi siphume ekhaya futhi uMamezala has threatened umyeni wami ukuthi waphuma ekhaya uyanqamula nje everything that has to do with ukumsupporta amabhizinisi involved kuona nayo yonke le nto shares whatever so kusho ukuthi nje sizinto nje thina ezizohlalela ucontrol uMamezala uthi Malwandle la ngathola khona ukuphumula was when uMamezala died uthi guess what happens when uMamezala died uMamezala tells me in her deathbed ukuthi mntanami ngize ngingakhohlwa kwenze njani ukukhuleka uthi the shock of my life umthakathi engitshela ukuthi ngingakhohlwa ukukhuleka the shock of my life Malwandle kodwa ngoba ngumfazi phela ndatshusiki ndagoya Malwandle ndizawuthini na uthi hayi ke iqhubeke ke into ke angcwatshe uMamezala ngesizotha kudlule kuphela umngcwabo and everything iqhubeke impilo kube ngazi ukuthi nami nomyeni wami siphila impilo engcono manje njengoba uma wakhe ngasekho and lama revelations nawa baba ke manje ama revelations ngoba even ngisho ubaba wayekangifonele athi mntanami ungakhohlwa ukukhuleka uma ngikukhulekela each and every time ngiyabona mina la uhleli khona kukho kuhle amaphupho wami awekho mahle nemikhuleko yami engiyikhulekela wena ngibiza igama lakho ayavela ama visions ukuthi akukho kuhle and nako ke lokuphuphunyelwa kwakho izisuka nje kuyakhomba ukuthi kunesihlandla esinoboya esinvolved ekuphuphumeleleni kwakho izisu so uMamezala makashona uthi izinto zathi nje kwakhalmisha down isituation kwangazi ukuthi kuqala ukuba mnanjana umyeni wami aqala ukunginaka kwaqala ukuba ngazi ukuthi ilento vele kwakufanele ngabe kwakuyiyona kwasekuqaleni udilalela ke Malwandle guess what uMamezala before afeke uDali wakhipha amaqiniso kwawakhiqiza amaqiniso wazikhipha indaba number 1 uDali has been busy ehlanganisa umyeni wami nabanye abantu abathandwa ikhanda lakhe abathandela umyeni wakho abathandela umyeni wakhe lamantombazana bewabhize wahlanganisa nomyeni wami amanye wawo azalile izingane sezizi3 la uthi imagine Malwandle 3 kids ngisemshadweni engingazazi nokuzazi lezi zingane zintathu ngicela nje ukungafocus kulezi ezinye kodwa ngifocus kule A1 esizokhuluma ngayo njengamanje eyintombazane ka14 years Malwandle ethi ngikutshele ukuthi lo wayawoqala umntwana owayeyintombazane engangimfica ekhona ngijola nomyeni wami loyo ke yena ke ngamphatha kahle waba iqanda wathola yonke into ayifunayo wakhula esikhuluma today we metron in some private hospital thizeni uthi ke loyo ke unyanya ukufa angimazi ukuthi unyanyani ngoba ngamphatha kahle uthi one day wangitshela emakhaleni eqeda ukugraduate wathi into ebengiyifuna kwena sengiyitholile ungikhulisile wanginakekela wangifundisa sengiright ngawo
uthi cabanga Malwandle uthi ke fine ke ngoba kusho uthi ke benginikele okweshumi mina ngikhulisa ingane ezobe ingithuke egcineni ngaphandle kwesizathu uthi mbeke eceleni ke loyo ukuthi kunale 3 ke manje umamezala ayikhiphe esefa esekhuluma iqiniso kule 3 le kuno 14 years naye ozalwe sengikhona la kulomshado u14 years lo ozalwe sengikhona kulomshado uyagula Malwandle ugula in and out esibhedlela in and out esibhedlela in and out esibhedlela to a point ukuthi abakubo ka 14 years loyo babhizi bathi lengane ifuna isiko so njengoba lengane yala kubo kamyeni wami kufanele ilethwe la kumina nginakekele futhi ngiyenzele isiko ngoba ubamezala akasekho yimina that must take over irresponsibility kabamezala ngiyenzele leli siko elifunayo manje Malwandle ongibuzele kuma life gratitude umbuzo wami uyi1 anginanxaki yokwenzela ngane isiko uba ukuthi ngempela kunesidingo inkinga yami ila ithi ngikunikeza nje i-background kamyeni wami nokuzaleka kwakhe nonina number 1 umyeni wami ubiza isibongo sikanina wayebiza isibongo sikanina ngoba unina kulomuzi esihleli kuona afike ashada unina kuona unina wazishadisa wasuka nomnotho wakubo unina wasuka nomnotho wakubo weza nawo endodeni wafike wondla indoda wayisupport indoda benza amabhizinisi akhula amabhizinisi right and then jikijiki after some time indoda yashona ungangibuzi ukuthi yashona kanjani kodwa kusala indoda yashona uma ishona le ndoda ishona abashadile akhishwa ngisho inyoni yabona mekuthiwa ijuba ke nje lelo hambe yothenga eNSR akhishwa ngisho naloko akhishwa ngisho iqhudeke ke yabo iqhudi cornish leka 120 akhishwa nganeqhudi lo muntu nje wazisukela kubo nomnotho wakubo weza wazohlala endodeni washada nawubuza mina Malwandle ukuthi uma kuthiwa lengane engifoswa ukuthi manje ngiyithathe ngibe uma wayo kade ngingayazi izalwe ngikhona kuthiwa idinga isiko la kabani ngoba kwala esihleli khona esibongweni sasemzini wami sirongo kwaukuthi sibiza lesa sirongo sibongo salo wababa number 1 kurongo ngoba bashadanga akunasiko lenzeka ukuthi bahlanganiswe number 2 kwanyana lo engishade naye I later find out ukuthi lo nyana lo engimshadile unina wafika naye eseka khona emshadweni wathi mefika emshadweni akabangesazala ezinye izingane kwaba uye nje kuphela manje ke Malwandle ongibuzele kuma life graduate ukuthi lengane ekuthiwa iyagula manje idinga mina idinga nginakekele kudingeka ukuthi yenzele isiko la kabani ezolenzela antsi ngiyafuna ukwazi isiko la kabani lengane kufanele lenzele uthi Malwandle ngikutshelile ukuthi ngikhuluma nje nawe ngiphila nalaba manje imkhuba kamyeni wami uthi akugcini ke lapho Malwandle angazi ukuthi kwenzakalani mhlambe abantu bahlangiswa umnotho wakho loyamuzi or what kodwa njengoba ngikhuluma nawe njengamanje Malwandle bonke abawu3 laba baby mama balezi zingane ezizalwe sengikhona umyeke lo leyangane sengayifundisa yabo metron eyayinonina naye owayedelela ukubhubha ethi comcake eloya futhi engayekile nokuloya umyeke loyo le 3 le has ganged up on me now is busy forcing me ukuthi mina lo angithatha izingane zabo ngizikhulise ngizondle ngizenzele amasiko ngizinakekele ganging up with who nalo engishade naye phela lo engishade naye is ganging up nama strangers lawa ngaphandle ahambe walalisa ukuthi mina uthi Malwandle kokuqala ngiyatshela uthi okwesibili Malwandle lezi zingane bengingazazi ngezwe ngomamezala esefa esekhipha amaqiniso ukuthi zikhona number 3 Malwandle bayeyiswa mabali izingane number 4 Malwandle yini mina ngizophilela izono zabanye abantu why ngithosa amacala abanye abantu ngoba phela manje ngithosa amacala omyeni wami ngangikhona yini kuvulelwana imlenze kuzaliswana I was part of that decision making process njengoba manje sebehlangane bodwa ngiyezwa bayahlangana ema-restaurant bakhulume bavumelane bathatha izigqibo without me beze kumina sebezongifunza nge-information abavumelene bodwa ngayo le ema-restaurant uthi akugcini-ke lapho Malwandle ngiyaphoqa mina ukuthi angizithathele ngane ngekani ngiyaphoqa nje ukuthi angizithathe ngenkani uthi nini kukhona encane kunazo zonke ena 3 years eya unina vele wafike nje wayishiya egate emzini wami ubani ozophuma ke manje agijima utakula ingane eshiwe egate etabuzela ena 3 years mncane lowo muntu which woman onenhliziyo nobhadlileyo ekhanda okwazi ukwenza leyo nto
uthi watatazela yena lo mnoni wami watatazela wagijima he mazibani kunomntwana opha egate asiphuthume sihambe siyomlanda he Malwandle ngicela ukuthi uhambe umnakekela lo mntwana asihambe siyomthengela impahla asi-order izinto ulweti uyashesha uzoshesha deliver izinto ngabuza ukuthi okwabani lo mntwana uye lo ekuthiwa omunye wale 3 yakho ohamba uyizalisa ngoba phela wena usende likazwe lonke wena uhamba uzala nje uyadonate everywhere you go father of the nation la ucobhoza khona kuphuma umntana wena ekabani lengane uthi that's how I find out ukuthi yilo mntwana lo omunye wale 3 mamezala ingitshela ngayo in her deathbed uthi uyabona ukuthi bavela kanjani manje kuthiwa ngihlokoloza ngabo uthi ke on top of that kuno baby mama oyi1 Malwandle uyabona lo baby mama uvela yongidlela amasavana ngizwe kahle ukuthi uyabona le ekhulumayo efonini savana yodwa uvela yongidlela amasavana Malwandle angitshela izindaba zami ngendlela engingazali ngakhona mina ngendlela engiyi-useless ngakhona mina ngendlela ekumele mina ngakhona ekufanele ngi-accept futhi ngi-understand ukuthi uzibani uzele out there and futhi ngi-understand ukuthi lo mnotho akuwona wami owalezi ngane ezizelwe uzibani out there Malwandle uthi ngaze ngasiphila isithwala phishi ku-2026 ngihlele emnothweni abantu bayehalela impilo yami bengibona abantu mekudlula amantombazane lapha estrateni abanye abafazi lapha estrateni uma ngidlula ngemoto yami ihamba ngerim ethi nca yabo into enyakaza imile yabo iduma nje izimele irim ekhona iyanyakaza but wow ngaze ngasha ngabuza ke mina ngathi Ntombo usahlaleleni lapha angizange yini ngithi life graduate awufunda ukuzikhetha mntakama why can't you choose yourself wathi mama Malwandle angazi ukuzikhetha manje ngiyakuzwa impela angazi ukuzikhetha manje isizathu sami sokuqala ngayi-initiate indaba ye-divorce 10 years ago Malwandle ngiphuphunyelwa izisu sengibona ukuthi kusiphelile into mina nobufazane bami kuphelile angeke ngiphinde ngibe na-respect kulo muzi ngoba angiyena umakazi bani uthi ngathi mangi-initiate Malwandle indaba ye-divorce indoda yangihlalisa phansi yangibeka phansi lalathi wena owala ekhaya awuyindawo la uyophuma ngebhukisi uma ukuthi ufuna ukufake kulungile hamba uyoyifaka lo divorce ngabuza ngathi manje Ntombo uplan ukwenzani wathi Malwandle I've healed a long time ago I've accepted my fate in my life angisakwazi ukuphuma kulama futhi engihleli kuona kodwa kusalayo I am plotting i-revenge nge-straight line Malwandle futhi uyoyibona ezindabeni ngoba njengoba ngikutshelile Malwandle ukuthi le family yami i-rich ngale ndlela kule province esihlala kuyona we are the richest family in that area uyoyibona Malwandle ezindabeni I'm plotting my revenge that's how mina nomyeni wami sizophuma ngakhona kulo mshado graduating 10 kwena I life graduating 10 kwena ngithe impilo injani osemafutheni uyasha liyamshisa lelibhotela shibilika kulona osemkhukhwini uyagodola ushiswa amakhaza ayiliqhwa nesnow le global warming osemshadweni ufuna ukuphuma ongekho emshadweni ufuna ukungena hayi asihlanganeni kwelandelayo awushiye lapho wena nje down below i-comment ungitshela ukuthi sim-advisor sithini kuyena ngoba wow kwaze kwakuningi. Bye for now.